Muri uyu mwaka turahimbaza iyobera ry'urupfu n'izuka bya Kristo mu gihe tugiye kwinjira mu cyunamo cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Kuzirikana iyobera ry'urupfu n'izuka bya Kristo biraduha urumuri kandi biradukomeza muri iki gihe cy'akababaro. Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye nk'igipimo cy'ibura ry'ubukristo n'ubwangamugayo. Abahamya b'ukwemera babaye mbarwa, igihango cy'abatisimu henshi kiratatirwa. Kuva mu kwezi kwa 4 kugera mu kwa 7 1994, u Rwanda rwasaga n'urubambye ku musaraba. Nyuma y'icyo cyago cya Jenoside yakorewe Abatutsi, hari benshi bibazaga niba bazasubira mu kiliziya barakomeretse mu kwemera kwabo. Nyamara no mu bicika Imana igiraho icisha ubuvunyi bwayo. Jenoside yarahagaritswe, abantu batangira bigoranye inzira yo kongera kubana no kwiyubaka. Yezu Kristo turangamira mu iyobera ry'urupfu n'izuka bye, niwe wunze ubumwe nabe, ubabare bwabo yabugize ubwe. Yezu Kristo yababaranye n'abacu twibuka ndetse yababaye muri bo. Kimwe nawe baratotejwe, barahunga, bangwa n'abantu, baragambanirwa, baricwa. Mu kwibuka bwo bubabare bwabanyujije mu nzira y'umusaraba, tuzaba tuzirikana ko bari ababyeyi, abavandimwe cyangwa abana bacu twari dusangiye urugendo rw'ubuzima, dusangiye kuba abana b'Imana. Tuzabunamira tubibuke twunze ubumwe nabo twese. Twunze ubumwe twese. Iyo sano dufitanye izatume dukomeza kuba hafi abarokotse tubahumuriza. Pasika ni umutsindo w'ubuzima ku rupfu, n'ubutungane butsinda icyaha, n'ineza itsinda inabi. Kristo yadusangije uwo mutsindo we. Turashimira Imana ko yunamuye u Rwanda ikaruha abagabo n'abagore b'intwari babaye amatara yaka mu ijoro ry'icuraburindi. Hariho abanze kwishobora mu bwicanyi, abagize abo bahisha, hari n'abatanze ubuzima bwabo kugira ngo bagire abo barokora. Abo bose ni abahamya b'urukundo n'ukwemera. Gukora icyunamo muri rw'uwo mutsindo wa Pasika bizatuma twibuka kandi dufite ukwizera ko abacu bataheranywe n'urupfu. Mu cyunamo igikorwa gikomeye twakorera abacu ni ukubatura Imana mu isengesho. Tuzisabire kandi natwe kugira umutima ukeye, gutsinda urwango, ivangura n'inzika. Twese dusabe kudaheranwa n'ikibi, duhagurukire kuba abahamya b'ukwemera, urukundo, ubuvandimwe n'amahoro. Twibuke no gusaba amahoro mu karere kacu no mu isi yose. Mbere yo gusubira kwa Se mu ijuru, Yezu yasigiye abe Roho Mutagatifu kugira ngo bashobore kumubera abahamya. Niduhugukire rero ibikorwa bya Roho Mutagatifu, kuko ari we mbaraga zidukomeza, zikaduha ubutwari bwo kubaho mu rukundo. Ni Roho w'Imana ukomeza imitima yacu kugira ngo itagwa mu bishuko. Igihe Yezu yari agiye kwinjira mu bubabare, yabwiye Petero ati nimube maso kandi nimwambaze. Damoke TV.